Umva rero wa muhungu uzaba hano ariko uzava nabi nta mahoro uzagira. Oh shit! Kadogo Karame cyangwa wakubuye aha hantu. Mana we umva musore ngo nkubwire. Uraho Ase urani mabuja wawe cyane bana ko tumutunze ihangana. Nese buri ibintu ngoze nawe ajya bigukora. Agukaza ibiki? Agufashe ku ngufu? Mana we Bura rero nyine ndi umuntu utagera ababyeyi nyine ababyeyi bana nyine mfite imyaka 5. Nakundi no kwihangana. None boss we nyine yaranzanye hano ngo mbe hano. Basi n'umwana mwiza. Akamabuja we. N'urunyamaswa. Nzamwitonde. Ese bura ni ndogwaye akazi ni boss uri mabuja. Njye babuja akamaye kwa yuko bituruka ahantu hamwe. Nese bura araguhemba ko akakuzuriza. Kuba ko nyine tuba muri quartier ahamemba. Ntago hanyambura. Manzana hano nzahava nkagenda. Oya tazahava. Ahangaha ubundi weho uzajya kwitwa neza kuri boss. Na cya kigoro cyitwa neza. Uzahaba utuje. Nakundi nyine nzareba. Kazi kanya atanabwo akamanyu. Agenda nawe yakurisha akabida mbonye ashoboye. Nakundi. Funka! Kamwibariza ikibazo. Ko ndi kubona inda iri kugiza imbere iturira hamwe. None ukaburi kubyibuha kundusha bimeze bite? Nge nanda mfite. Ese nge nkubajije kwifite nanjye nkubajije icyo kibazo. Nose nagose ko mukaya tumaje kurya. Mumaje kurya. Hari kaba. Dore na nyoko nuko ahora mbwiye. Mumaje kurya. Nshaka kukubaza ikibazo kimwe. Uratwite ntutwite? Nge nanda mfite. Nanda ufite? Ntayo. Ndabisubiramo kabiri ntanda ufite? Ntayo mfite. Cyaka kugira ngo umbwire umusore wagutiye. Iravuba kandi. Andi nanda mfite. Buri munsi dore umaze iminsi uri kwirukishwa ahangaha mu rutoki. Urwaye iki sera? Mugabo wewe saho wanzanye saho narinde byaro twari nigomera ku muhanda. Nese kote nagwaye cyagiye ko ndabona imbeho yakwiye. Bamijinya babagore bawe bari nkuyemo da. Ariko mana ngira umugore wanje namubwiye ngo ikiko. Niko kazi. Karame. Makuru yo. Nimereka boss. Uyu mwana ngo byagenze gute? Uyu mwana bamuhemukiye we. Yo bamukoma ngo ibishi. None akarusho ikintu ko madama ari umugabo. Nuko ari babona ariko. Ndabumenya amazi. Ahantu hose akura akaza mu kibuga. Yo madamu wanje ko nzo utagira amana bitewe n'icyo. Nanjye nago mbizi yasohotse aje kumuha amazi. Akijya ngo cyaka kumunwa eka amenaho. Akomenya abadamu b'iki gihe baba bafite ifitina mwana we. Bana nyine. Mwihorengeye kujya mujyana ku kazi aho nzabandi mwiteho cyane. Uriya mugore ndamuzi abafite umushinga. Bose kane kuba gitaye. Madama atanyicira. Nese ko wazanye ibizenga byagenze gute? Amazi se nyine yamenyeho. Nayakumenya hose uravugisha ukuri. Nese singura akadogo wawe ndi kumubeshya. Shayi hangane tungwino njye kukugurira akantu nimba n'inzara yakwishe. Ndabizi nta n'ubwana kugabura. Nese ndagenda nambaye ubusa. Tugende ndakugurira iyindi myenda hano ku gasantere.